Seneta wa Meru Kadhuri Murungi ni acokeretie mubunge wa Tigania East Mpuru Abore nyuma ya miario yawe ya giti kia uminista. Akiaria igoro Mpuru ni ameneretie bonene Seneta Kadhuri na njuri yawe ya kumuringira ndebe kunenkirwa giti kia uminista. Mpuru augite Meru ikeza kunenkirwa giti kingi kia uminista kibatere gwita Tigania kana Central Imenti endete South Imenti. Miarieji ni ithuritie Kadhuri bonene. Akiaria erite Mpuru gutikio atethia thirikari ya Kenya Kwanza na gakwenda kugania Meru kimiriga. Nawe mubunge wa Imenti Central Kirimangushine nongerete kajukawe kiri siasa chiege Seneta Kadhuri Murungi kwewa giti kia uminista. Ngushine na ugete burawe akugwata mbaruni Meru kwewa twanya twiri twa uminista akiregana na yendekithia ria CS Eric Mugaa kweberwa gitine. Amwe na bou augete ti mwanka giti giki kia CS gite South Imenti akiuga kuri na antu baba ingi mono mwirigene jo Imenti bari na umbani bwa kuewa ite. Mutu wikare na ripoti iji. Rwadia rwa seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi gutwika waziri wa urimi kiri thirikari rais William Ruto ni rwithirite rukijukia mukondo jungi nandi mbere maseneta Murungi akiuga na igitu mwingi jwa Meru juki murombera gite ati barite kinyandururu na wagika weru ne nandi nakuga ketha ne bwendi bwantu ba Meru na ne bwendi bwa Murungu wari tayari gutumika gite na ikiu kendago kerio remi. Na kama ninyi wa Meru mmeamua Kadhuri ndiye atafanya hiyo kazi, wacha nitangaze msimamo, na kama Mungu amekubali leo niseme niko tayari kuwafanyia hiyo kazi Mungu akipenda. Mukuru kine kurikano egoro mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori na rumirire Seneta Murungi na kuga gite kia waziri gite bati kuma South Imenti inde kibatere kuma mirigeni ya Tigania East kana Central Imenti. Lakini sio kiti itolewe Gembe ipelekwe South Imenti. Tunasema kwamba tumekataa na kauli moja. Unataka kuachilia kiti yako ya senator ndio uwe minister. Eti ya kwamba South Imenti peke yake ndio sama minister. Tigania East haisema minister, Bore haisema minister, Imenti Central haisema minister. Ni kwenu peke yanu. Seneta Murungi agichokia migambo ije na ugite no kama bunge Mpuru agutambia rumena Meru akiuga Meru niendene thaiji na nigintu kimwe na nkurukia kira Mpuru ketha nigitigia seneta kwenda na juki atethia Meru nakyo na kinya akiuga kaigwa kiringa gituma gutekura achuire rais William Ruto mwankene jwa ngiri jire 22 taula weno oda ware minister wore mimithikare ntore bachiritanirite gwicho aja Meru. Hata tukiwa na kiongozi anatoka Igembe akae huko miaka hata 30 ni sawa. Hata kama ni wa Imenti anajua kufanya kazi, wacha Imenti ikae na hiyo uongozi. Kama ni mtu wa Tigania mzuri, wacha afanye. No ndo watoto ndo tolea Meru. So it is unfortunate. Kwigwe MP na aru ageta kugamanto jati bara iba Imenti. Atimenti ya dhivya, atetebati, tafadhali. Hiyo mambo ya ukabila, rais wetu kila siku anafanya kazi usiku na mchana kuunganisha Kenya. Kwa hivyo hata wale wanasema ati Kadhuri ati seneti ya nini, haina shinda. Hata wachukue hiyo kiti ya seneti, iwasaidie Wameru. Wameru wameamua ni wasaidie kwa kiti ingine. So nikisikia mwanaume hapa anasema ng'ong'oleo na hakuna kura hata alipiga leo ya William Ruto, mimi nasikia uchungu sana kwa roho yangu. Na ndemo bunge wa Central Imenti na umirite na gutonyera rwa ruru na kuga gite kia waziri kwethera kurikio kibati kuja Central Imenti araugite bari na bathomi na nkuru kia kiithura na iwirane ati ni woka waziri wokaria bwandene ni rais Ruto wirane brabo aringira iga na kwa akiuga botha ije ni baba bati gutegero na ritho mwanya. Central Imenti nebweri kwethera ina waziri na gutote bwa waziri ndene Central Imenti. We are all qualified up to and including myself. By the way, Kenyatta tutiwa mono, it was the promise of President Ruto that I was to be the Minister for Internal Security. That was his promise, even though it did not mature. And I took it with a lot of
strengths. Kingi Kirima orete seneta Murungi kung'ano gite kiawe kyo seneta na kinya gite kia munini wa speaker kire bunge ya seneti akiuga gite kino kabati kwethira gikaria ni kira ithurite no kachweri gite kino ura wa RDP Rigathi Gachagua Utonge uye nkurukie kathuri that gite kira kiawe it was a trending kwethira deputy speaker na somebody else chau ntebwira no but it was a trending through Gachagua unge anengeri form chagweta gutweka deputy speaker wa National Assembly watweka na Gachagua agutigwa Ruto anekerete mo form Gachagua wa kama manage Meru of which he managed takadhuri amunengera form na weta gusainithia deputy speaker wa Senate na gutimenya kutha kwina deputy speaker bairende ne Meru na muthiene ugambi bo Kirima na athuka ya gutwika gite kia waziri wa roje gekebirwa Meru kaba kiuge kwirwa ikarite inde akiuga CS worimi thaiji mutaikagwe ni wobati kwebero gekejaja Meru akiuga mutongera uju ataguna rais kinyana kuremwe waziri roje mugana kare wagwari etha kurungeto kuongerwa uangirigacha itongerwe kagwete nonto nyata baringirite thirikari kura report rantito shawero ria kwari etwa ni mutuge kare